Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dan teretan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula menghormati. Moga-moga badana pengajian penika bersolawat, muka raja banyak manfaatah. Berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat penika Allah semakon, Allah senganjuraki. Jadi orang maca solawat seneng ngalaksanaki pakonna, seneng ngalaksanaki anjuranna. Termasuk solawat nikah pakonna Allah, anjuranna Allah, dek ka orang mukminin, dek ka orang seiman, dek ka Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah nyampiaki lebat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuti mau solawat ngistuaki, seneng ngistuaki pakonna Allah, seneng ngistuaki ajaranna, anjuranna Allah. Makanya saya panggil nika, saya toju nika orang mukminin, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang seiman nika saya toju nika. Orang saya percaya ke Allah. Saya percaya dek kenapa saya teronaki ben Allah dek kanjing Nabi Muhammad. Tentang akhirat ben sepadan. Nika papakon anjuran. Di orang mukmin maca sholawat seneng ngistuaki papakon Allah. Ada narenga sholat, alaksanaaki seneng ngistuaki pakon Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ada na berat terpaksa, tapi mau tidak ampun iman ongkeh, tidak iman ampun naik terus akhirnya seneng alaksanaaki pakon Allah, polana semakon Allah, senganjuraki Allah.
Karena Allah dek kaabe segala-galana, karena abe sema bede Allah. Semaudi Allah. Si abri umur Allah. Sengarantep dari obu sampai koncoon soko, lohir batin ora sarap-sarap kapi nika, peredaran darah kapi nika, nika senyusun otak benra ora na kapi, senyusun nika Allah. Sengarantep Allah, senyusun Allah, seabri roh kapi, abri ate akal nika Allah kapi. Bensinya dieki kaputuanna lohir batin na abe nika Allah. Itunya akhirat deki sebisanya dieki, sebisa nyampurna aki boleh, nika cuman Allah. Sema beda pak embu na abe kapi, Allah kapi nika. Maka Allah segala-galana. Tidak Allah makon, tidak Allah nganjureki, nika papakon ke nika papakon seekaleburi ben Allah. Napa seepakonaki ben Allah? Napa seenjureki ben Allah? Kenika sesuatu seekaleburi ben Allah. Mon celenaki, teti celena ngaole pangalebur Allah, teti celena ngaole ridho na Allah, teti ngaole celena ngaole rahmat Allah, kasih sayang Allah sekhusus, mun seumum oleh kapi. Sekhusus benteros sampai kasih istimewa, mun seumum oleh kapi rahmatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nikah orang mukmin. Orang mukmin nikah orang mukmin mangkana termasuk niatan sholawat kak ruang nambeuna cinta, nambeuna iman, nambeuna cinta. Karena sifat-sifat tak orang mukminin, sifat-sifat tak orang iman panikah. Termasuk beda sidratul muntaha. Nang Isra Mi'raj tandretan mon ngaji Isra Mi'raj beda ceritana langit kapeng setong dua petok, kapeng petok dekian beda sidratul muntaha, sepungka naik kapeng petok, sekoncokna ke aras. Aras ni kan masuk ke beluk umpun. Sifatnya sidratul muntaha, kak bungkaan sidratul muntaha nika nyaman ro'om ben nganaungi. Nyaman ro'om ben nganaungi. Nyaman kakanan na nyaman ben ro'om ben daunna nganaungi. Umpama orang numpak jeren sampai 70 tahun tak buambu, kita mari kan naungan nika dari raja na kak pungkaan nika benaungan nika dari raja na nganaungi kak pungkaan nika nyaman kakanan na ro'om ben nganaungi pada ben sifat ta orang mukmin dek pada ben sifat ta orang mukmin nyaman iman nika iman peneka numbuaki niatan sebecek niatan semapan orang iman pada ben sidratul muntaha kakanan na nyaman artinya numbuaki niatan si becek lakuan apa bayi semakna tak ndik niatan coba becek maloro niatan mah bagus mapan niatan kenika sifat orang mukmin muka kauletan tretan atap beiman mana. Mangkana solawat si sabuk pertama termasuk niatan apa? Tambahna keimanan. Karena tambahna keimanan kenika numbuh kiniatan si becek. Semapan. Apolong benoreng, mangki oreng. Selalu napa si elakonana akasab. Napa won si elasalah kaki menika?
Tak ada niatan secuba, niatan na becek manolong. Sallallahu ala Muhammad. Mangkana orang mukmin lakar esa dia ki swarga ben Allah nika. Karena lakar eka anjeuna becek eka anjeuna mapan. Jadi orang trauma apana, mangkana kuda tantretan terus, nyoon tambahan iman, nyoon kuwata iman, malah nikah fokus terus nikah. Karena nikah berderekaman nah nikah berderekaman. Ateh berderekaman nah, lalakon odi nikah berderekaman nah kapi debak akhirat. Berderekaman zahir, berderekaman batin. Berderekaman pergaulan kapi, berderekaman nah ya. Sallallahu ala Muhammad. Nah, karena deki debak akhirat bekal buka rekaman-rekaman nih. Sidratul Muntaha nika nyaman kakanana room. Senika juga orang mukmin room Buddha buna Buddha buna nika room Buddha buna bagus. Orang mukmin sepat tak orang mukmin, sepat tak orang mukmin, Buddha buna bagus. Tak mungkin afitnaan orang. Sepat afitna, tungat tu. Nah terselamat tak. Afitna, tungat tu, cak merendahkan orang, caca-caca. Cator ucapan saya merendahkan orang, menghina orang, tungat tua fitnah, adu domba. Tade, kenika benih sifat tak orang mukminin. Cak ngocak, colok na cerak kaki rambut na, patek sebu celeng, misalnya cak ngocak bersepadan. Karena orang mukmin sifat tak orang mukmin niatanna selalu becek Buddha buna bagus. Ro'om mun sidratul muntaha. Jadi sidratul muntaha kenika gemperena sifat ta orang mukminin. Bagus Buddha buna. Ro'om nika. Pas sidratul muntaha nika nganaungi. Daunna nika rampak dengan naungi. Dek pada ben sifat orang mukmin lalakonna manfaat nganaungi. Tak membahayakan dek ka orang, tak tercikim, tak membahayakan, tak kebai mudarat dek ka orang, tak lak nyalaan dek ka orang. Lalakonna nika amanfaate tak amudaratake. Tak kebayan persoalan, tak kebayan masalah. Lalakonna abri manfaat. Kenika sifat tak orang. Walaupun orang mukmin kenika sebudu, nah boleh orang mukmin se alim. Tapi mun iman nika ampun tada, teka penter yang hui ngoco, penter yang hui nipu, penter yang hui mainan. Tapi mun orang mukmin sifat tak orang mukmin menika nawa boleh se alim tak se budu lalakonna mau manfaat abri manfaat mangkana orang mukmin nika larang regena kenengan na esa dieki se khusus buat Gusti Allah. Mangkana kalau nikah parlo iman nikah yang keeki. Mangkana ngedua-dua pakwataki iman abdina, pakokoaki iman abdina, tambah eki iman abdina, sampurna aki terus ongkeki tambah sampurna iman abdina. Allahumma qawwi imanana, Allahumma habib ilainal iman. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi abdina nyoondak keajuan iman se bisa nguasai ati abdina iman se bisa teti setir ati abdina
Karena manusia jana Athena. Athena bermecana setir pung sampungan nak nek. Mun kuat ta sampungan nada ke Allah dan ke Rasulullah, mesti akhirnya kamu. Endi harta mesti ikunaki nyari ridho na Allah. Odi nyeraki odi na mesti ridho na pangeran mo. Muka-muka ong keiman mereka oleh tantretan. Iman saya bisa nyetir ate abe kau tantretan. Bisa teti setir abe ate kau tantretan sedaya. Sehingga odik na kau tantretan. Awalo ke akhirat, awalo ke pangeran. Sehingga pasti anda mau tak karena Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tanda mun tak karena Allah kan. Nolong orang karena Allah, ajelana karena Allah, nengenanga karena Allah. Tanda mun tak karena Allah kan. Ampun fastaqamu istiqomah innal ladzina qalu rabbunallah. Bila Rabbuna Allah istaqamu, tanda kalian nama sana. Apa jeng karena Allah, apa karena Allah, Allah terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanda toro ocak kahawa nafsona tanda. Di harta-hartana setuju, Allah kapi, odikna saja kapi ni. Tapi mun pun Athena burle-burna kenika ampun hawa nafsona, harta wata betunya ben sapadana, taka ilmu na banyak itunya. Taka wirid, tawirid na tunya kun. Pangalatini nafsona kene kun. Tapi mun Allah, Athena ampun kuat sambungan ka Allah, hartana na apa pun. Allah alamat. Kadang orang nikah lakona pada kebilakona. Tujuan nareng mukmin tak pada. Mun lakona pada kepi. Dek pada gerwa lako, gerwa kasap, gerwa tedung, gerwa ngakan, gerwa bini, gerwa lake, gerwa lako, gerwa kasap. Pada kepi. Cuman orang mukmin andik tujuan abek nane. Alaku andik tujuan. Allah saya paden. Andik tujuan. Ngakan, nginum, andik tujuan. Bergaul, andik tujuan. Fir'aun soki. Nabi Sulaiman soki. Pada kuasa, pada. Cuman si Fir'aun andik tujuan. Si Nabi Sulaiman andik tujuan. Si Fir'aun kun kangkui marajo abu. Na soki. Malai gogo abuna ndik nikah malai gogo kun berak maraja perjuangan maraja ajaran Allah umat sehingga Allah ke pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana tawa itu aku akhlak aku nika Allah aku bede tanang tada nang Athena harta dia. Nah, Fir'aun, Allah salli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbi. Makanya termasuk niatan-niatan sholawat, ini kasih pertama, tambahna kuata iman. Dan cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka manfaat. Makanya juga kanjeng Nabi sebelum na Isra Mi'raj, sebelum na berangkat, sebelum na Isra kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sesoce boleh ben yese. Yese apa? Yese imanan wa hikmah. Yese iman ben hikmah. Padahal ampun yese pun tomboi pore. Neka pendidikan dek kangkui umat tak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muka-muka manfaat. Muka-muka manfaat. Orang iman nikah. Orang iman nikah. Sampai Kanjeng Nabi nikah itu bui ben pangeran ni. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu kepada orang-orang mukminin, kepada orang-orang dekat orang-orang yang mengikuti sampian dari orang-orang mukminin. Tengah mon di anak buah kenika mon orang mukmin. Kanjeng Nabi pakon rendah hati dekat orang yang mengikuti Kanjeng Nabi dari orang-orang mukminin. Di santre tengate mungkin ke orang mukminin. Di anak buah tengate mungkin kan orang mukminin. Di pembantu tengate cek ben saromben mungkin ke orang mukminin. Di karyawan cek ben saromben mungkin ke orang mukminin. Karena kenika andi ate se percaya dek ke Allah, se percaya dek ke Rasulullah, percaya cek ben kehidupan ya akhirat ben Allah dekian. Makanya Kanjeng Nabi pun pangeran, rendahkan hatimu kepada orang-orang mukminin yang mengikutimu. Makanya mundik pengikut cek ben saromben, apa ting tuting cek ben saromben. Kau letan tretan pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, muka-muka tambah bagus ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek ngakui model lah. Cek model Fir'aun, tapi muka-muka tetia pengikut Kanjeng. Tambah bagus ekiliana sifat Kanjeng Nabi Muhammad dan ternyata saja. Ekiliana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana orang si akhlak bagus, nika benikun swargana nang ebeba, benikun di tengah, ya tas swargana. Jelas swarga paling beba pun lajena langit ben bumi posak ben keindahan ben kesenangan paling mabon apa kenika ki masuk deretan atas saya kenika orang si akhlak bagus moga ikhiliana akhlak Kanjeng Nabi ikhiliana sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli ala Muhammad. Para tentretan setuju nih ke pengajian nih sambil rese ojen rese nih ya. Oh sholli ala Muhammad. Nanti se uzur se tak kelar kacelap hasil pakun oleh tuana malaikat Allah. Pakun oleh karena kenika tak kelar karena kadang tepan sakit atau tepan menurun kesehatan atau sepo sepadana ini pakun karena uzur pakun oleh kejerana pengajian pakun oleh tuana para malaikat Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. On pengajian nikah tak ngening ngabes banyak sakone na orang. Mangkana ning elange ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kaping 6 kaping langit kaping 6 eka sak pada Nabi Musa pun para nabi-nabi. Kaping 7 Nabi Adam. Nomor 2 Nabi Isa, Nabi Yahya. Kaping 3 Nabi Yusuf, kaping 4 Nabi Idris. Ini abon umat tas saja. Kaping 5 Nabi Harun, kaping 6 Nabi Musa ben umat ta. Juga nabi-nabi selain ben umat ta. Kaping 6. Ini kenika nabi-nabi berusia banyak pengikutnya termasuk Nabi Musa. Beda si umat tak bermemikir, beda kun seandai umat, beda kun setong duaan teloan. Umat tak. Karena bagian do kurung ngaji, tekak sampai setong duaan latih ini. Nabi Rasul, beda si umat tak setong kun duaan teloan. Makanya cek ngabes banyak nah orang. Ngabes morok nikah, etuai ikalai buri ni kan itu malaikat
Pak buhambuh nih sampai ke bodoh noro atu oke. Mangkan tekak santri agun setong dua enteloan lati nih Pak. Mau tak punya anu, tidak punya anu. Lati nih Pak. Kenapa orang si santri na atau sanibuan lebih mulia dari nabi-nabi se umat takun setong duan kan punten bakun muljaan si nabi bakun rasul bakun kan. Karena ngorok saya padeng Allah. Cek padeng nyare guletan tretan cek toro aki nyare buna orang. Cek toro aki lebur ka kenika. Walaupun kenika parlo tapi cek toro aki. Allah bakun. Wah, tekak di santri setong duan lati di kenika. Lati ini. Kakui made pak agamana Allah tuntunanna Allah. Bakun ajari ngaji wudu wujud kidam bako ajari salat ngarte salat kene kamu. Se pokok-pokok. Wa sholli ala Muhammad. Cek paengak kasini bon nih kawan. Kene kawan. Wa sholli ala Muhammad muga-muga manfaat. Terus dekian karengong ke eki dek ka guru-guru seterusan. Male abe dadi dekon dege. Wa sholli ala Muhammad. Wa sholli ala Muhammad. Wong kapeng petok nika Nabi Ibrahim termasuk kanjing Nabi umat ta kanjing Nabi. Mangkana ning kapeng petok kanjing Nabi panangale calon-calon umat ta. Termasuk goletan tretan nika patangale kanjing Nabi ambok kapeng. Patangale kapeng petok kapi calon-calon umat ta nika patangale pauning kanjing Nabi. Mulai dari kanjing Nabi sampai ke kiamat patangale ka kanjing Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patangale kapi. Moga-moga dadi sebaik-baik ka umat kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga manfaat. Ketika peng betok umat kanjing Nabi apolong Nabi Ibrahim ben umat ta. Mangka nang ledem salat kanjing Nabi ben Nabi Ibrahim gandeng kama sholaita ada Ibrahim. Termasuk nih Mekah pondasi Nabi Ibrahim se nyampurna aki kanjing Nabi agandeng nih kan. Kama barakta kama sholaita kama barakta ada Ibrahim gandeng nih kan. Pada jumalan nih Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga manfaat. Muga-muga barakah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman Rahman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له صلى الله على Muhammad. Areng-bareng bersama-sama. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dunia untuk umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dunyona untuk umat Muhammad. Epa bahagia dunia dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin wa fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu yudafi niqamaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda lakal hamdu ya Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilah salim salaman ala abdika wa habibika wa nabika wa rasulika sayyidina wa lana Muhammad Nabil ummi Nabil rahman awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan hallu tafarju bil qutub wa tunalu bihi raghaib wa salqat bi wajhil karim Allahumma arham ummata Muhammad Allahumma ighfir li ummati sayyidina Allahumma ij'alna wa auladna wa dhurriyyatina wa mu'minina al-muslimin min khiyari ummati nabika wa muhabbib ilayna al-iman as'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan wa sidqat tawakkulna wa husna dhanni bika wa dawamal Allahumma khairin Rabbana atina fid dunya hasanah fil Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.